Biciklizam u našoj maloj zemlji ne može biti način života. Kako u ovom zemljanom ćošku živjeti, odnosno zaraditi od jurnjave na dva kotača? Nije takozvano pedaliranje ni najpopularniji sport u krajini, ali je definitivno u posljednjih nekoliko godina omiljena rekreativna aktivnost Bišćana. Među najzaslužnijima zato su članovi rekreativnog biciklističkog kluba Japod, jedan od mlađih ovdašnjih sportskih kolektiva sa stažom od tek 3 godine. Međutim, kilometraža na njihovim potočkašima je respektabilna. Veliki broj biciklijada, biciklističkih maratona i drugih rekreativno-sportskih manifestacija je iza njih. Japodi na sicevima zanemaruju frustraciju, pridržavaju se sportskih kodeksa i vjeruju u pobjednički duh. Kada već imaju priliku, uživaju i u vožnji dolinom jedine, rijeke Une. Upravo su oni organizatori ovog biciklističkog skupa. Gledate učesnike 4. biciklijade Nacionalni park Una. Brojni bihećki biciklisti i njihovi prijatelji iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova te komšije iz Hrvatske spremni za savladavanje biciklističkih etapa i izazova najmlađeg nacionalnog parka u Bosni i Hercegovini. Ovo je 4. međunarodna biciklijada gdje učestvuje već imamo prijavljene znači iz Republike Hrvatske, više od nekih 5 klubova prijavilo se, čekam još dolazi neki prijatelji također iz Republike Hrvatske. Dosta tu klubove iz okolice, znači Bihaća i BiH, imamo recimo klub prvi put učestvuje iz Novog Traga. Pozivamo znači dolinom rijeke Une do Štrebučkog buka, druženje ćemo nastaviti u Kulmi Vaku. Gosti već poznaju etapni put. Sami rekoše kako ni proteklih godina ne odoliše ljepotici Uni, ali i vrlo atraktivnoj biciklističkoj stazi uz nju. Prošle godine nas je bilo ekipa više od 12 ljudi, ove godine nas ima samo 6. Jer prvi 6 je bio organizirano da bude tu, pa je otkazano zbog loše vremenskih uvjeta i onda ljudi su već isplanirali nešto drugo, tako da smo nas 6 došli. Moramo njima doći jer oni nama dolaze na naše biciklijade i Geru i Krašić svake godine u velikom broju, tako da mi moramo njima to isto vratiti. Uzajamno se vraća, jedan drugom ne vraća. 4. godinu smo mi sa Japodom iz Bihaća, ove godine su čak od nas u Krašiću bili kolege iz Sazina, tako da je to je sad jedno, kako se kaže, prijateljstvo, je stvarno prijateljstvo, ne takmičarstvo, nego baš prijateljstvo. Očekujemo lijepo vrijeme, lijepu prirodu, manje probijanje guma, padova, uglavnom sve lijepo. Priroda je prekrasna, Una, naša rijeka, zajednička Hrvatska i BiH, predivan okoliš, predivni ljudi, sve 5, 10 bodova. Like. Više od 200 biciklista je uživalo u svakom odvoženom kilometru. Iako ćete ovako vidjeti samo djelić njihovog puta, zašto vam kvariti fascinantan doživljaj. Ovo je najbolje, dalje ćemo. Kapala. Tako.
specijalizirano što nema. Padova je samo baranski kao A mi pazi. Plakano je mnogo snova, mnogo je sunce, kapi kiše i ništa više. Živo se iduće godine. Ja sam Ivana iz Zagreba. Vozim za Forum HR. Ova ruta mi je predivna, slapovi su prekrasni, prvi put sam ovdje i oduševljena sam. I vraćam se dobro. I vratit ću se sljedeće godine, naravno. Pozdrav od ekipa. Pozdrav svima. Ovo je Ivan i mi koliko? 7-8 patuljak. Ovo je da moji. Ivana i 7 patuljaka. A ovo je moja ruka. La luna è un sole, guarda come brilla, baby. The night is on fire. Siamo fiamme nel cielo, lampi in mezzo al buio. What you say? Baila, baila morena. Sotto questa luna piena. Under the moonlight. Under the moonlight. Blagi umor na cilju ne kvari raspoloženje. Zadovoljni sportskim dijelom i rezultatom, koji je istina bio u drugom planu, gosti sumiraju utiske dok domaćini pripremaju pravu krajišku feštu. Ovakve sportske manifestacije su izuzetna šansa i za turističku promociju. Rafting, ribolov, planinarenje i biciklizam. Savršen spoj za pristalice aktivnog odmora. Javno preduzeće Nacionalni park Una želi, pored dobro razvijenih sportsko-rekreativnih aktivnosti na vodi u Nacionalnom parku Una, želi da ojača i da što više pruži mogućnost posjetiteljima koji se bave rekreativno, a i onima koji bave organizacijama održanih sportskih manifestacija, da stvore uvjete za održavanje i raznih sportsko-rekreativnih aktivnosti kao što su biciklizam, kao što je planarenje, pješačenje i tako dalje. Mi smo ostvarili svoj cilj, doveli smo 300 ljudi u nacionalni park, prošli su stazama nacionalnog parka, vidjeli su ljepotu, nadam se ponijeli dobre utiske i ponovo će se vratiti. Zahvaljujemo se upravi Japoda što su upravo nas angažirali za ovaj posao. Kad bih rekao da je jedna od najljepših, sigurno da jeste, zato što svake godine napredujemo, znači svake godine poboljšavamo neke detalje koje propustimo u proteklim biciklijadama i ovaj put četvrtu biciklijadu smo odradili zahvaljujući sponzorima, zahvaljujući samom entuzijazmu ovih naših biciklista, rekreativaca koji vole biciklizam, vole prirodu. Ovo je sve uspjelo i dovedeno na jedan vrlo visok nivo. Prijateljstvo je najteža stvar na svijetu za objasniti, ali ako nisi naučio šta je smisao prijateljstva, uistinu nisi ništa naučio. Samo jedna od poruka Japoda i njihovih prijatelja biciklista. Zajedno su se sjurili do cilja u Kulen Vakufu, gdje su u nešto opuštenijem tonu nastavili druženje. I dogodine se vraćaju ljepotici Uni, uvjereni kako će im se pridružiti biciklisti rekreativci iz cijelog regiona. Dai la morena.